खुलुमपा जतन कुदुकमा सालनि यागुलो आं दिनै फेसबुक लाइभआव फाय दङ कचार माजाराव आं सिगांनिसिमि नरकबाय फेसबुक लाइभ तिखिनो फोरोंलायमानि ताय जों नायखा जे एवारनेस जों ताबुक ससियेल मिडियानि बिसिंथि खालायमानो सिसारि मुं जों ससियेल मिडियानि बिसिंथि खालायमानो आबुनि बागै अब कायसा लामा ओमफ्राय कुदुकमा सालनि यागुलो आं दिनै फेसबुक लाइभआव मा फायमानि ओमफ्राय हायसि जे जों ताबुक जत्तनो कायसा बुबाग्रानि बिसिंथै जों नायखा चिनि तिप्रा दफानो बाहायके थानसा खालायमान आबो चाइटक लायमानि आ चाइटक लायमा चिनि गोरोब सामुंगो नांगै फायगा फियाबा चिनि अ जागा वानसुकथाय कक गोबांमा दंखो जों दिनै बायदि नरकबाय आं कुदुकमा सालुंखा जों ताबुक आं ताबुनि अजराव बेलाय चाचारारा बिरमान आबो हायनुगुइ दङ दिनै आं बिसेसके साना मुसुमानि हांखाय चिनि कताल वानसुकमुं चिनि वानसुकमुं नतुइसे चिनि तिप्रा दफानि वानसुकमुं बाहाय इंनानै नांखाय ताबुकनि जे एडिसि हापां नतुयै अकक नतुइसे आं दिनै आंनि मेइन टपिक अ जागाव फायनाय ककथाय दारानो हामबाय कलेखनो जों दिनै नायदि आं मुइतुमानो दिनैनि अजराव ताय दिनै बेलायखेनो खापांस्रांगो जे चिनि लेंमा तंमानि फानो चिनि वानामा तंमानि फानो आबोनि बिसिंथि फानो दिनै बेलायखे खापांस्रांगो बाहायके खापांस्रां माले चिनि एवारनेस सामुंगो नांयावै थांया नों आं जों आबोहाय गोबांमा खालायनो जों गोबांमा जे जानि जा मानतै खाय जानि जा लामातै जों चिनि ससाइटि न एवारनेस खालायगा चिनि सिभिल ससाइटि न जों सिगाङै थांनानै बागै जों कप कसाल लायखा नों आं जों खालायो अजगा आं नै पार्टिकुलार केबो सावै मानिया है दिबा चिनि जत्तनि थानसानि फान जों गोबांमा सिसारि मुंगो सिसारि मानखा ताय सिगाङो जों बुखुग्रुवायै कक सालायो हायुं गोनाङै जों बेरेलायखा हादुलै बदुलै चावै दिनैबो मुइतुओ दंग'आनि जे जों थांनाय सिगां कुदुकमा बिसिरावगो जों जे बाइक रेलि खालायलाय माने 19 दिन बाइक रेलि खालायलाय जे तिप्रा दफानि थानसानि बागै जों खरां फिसामानि हादुलै बदुलै आबो मागना थांलिया दिनै जों बिसेसके चिनि CEM बाय दिनै कक सालायफोरो ककनो मा सालायका मुइतु मानो जे 19 दिन बाइक रेलि खालायलायफोरो सारा त्रिपुरा गोनांगै जों जे बुवाग्रानि बिसिंथै तिप्रा दफानि थानसानि खरां न पिरि फायमानि दिनै किसि साहिमपानो सामुंगो नांफायका तामुखे अ जागाव आं चिनि दफानि थानिवो हापांनो तामो खालाय तनजाकथा आबोनो तुइचों वानसुक थायो बेलायखेनो नांफुगो ताबुकनि अजराव सारा त्रिपुरा तामो सारा भारत तामो सारा विश्व से अबहाय गरै खुना जे एक मासनि बिसिंग राजनैतिक कायसा डिक्लार राजनैतिक पार्टी नि डिक्लार मानि परेवो जे कायसा सरकार अबहाय रेकर्ड गरै खुजे एक मासनि बिसिंग सरकार पार्टी डिक्लार मानि परेवो सरकार गठन खालायमा माने तामुखे अब चिनि बुवाग्रा नि बिसिंतै खायै चिनि बुवाग्रानि बिसिंतै जों तिप्रा दफानि थानसानि बिसिंतै जों आबोनो खालाय मानखा ओमफ्राय आबो ताबुक साबोनि keplai ngakai bubagrani keplai
bubagrani keplai hingke saboni keplai chini tabuk je 18 jon MDC ajaga CM EM ngi phainai borok ni keplai borok ni keplai ni ortho tamo hangkai chini tipra dofani keplai phia जों o jaga o tabuk wansuk thai kok tongo angla tini belekeno khapang srango je sekango जों khoroksa khoroknai ingei bubagrano chini bubagrano logiri phaimani je NGO tongpruni simi bubagra Rajkumari je puru MP election basaka Congress tongpru जों Congress no hni logiria ui Rajporibar ni chini borom nei जों Rajkumari no logiri ui phaika apuru ni simio logiri ui bubagrani bisingtei khai जों dofa thansa hini जों NGO khlai phaika ajorao bo borok asuk bangsugyako unpano chini mansak joratui जों awareness khlai phaika phia o jagao ang tabuk jora jora wanau chini je ketal wansuk wansukui phainai rokno please norok jotono kaham wansuk bai ketal wansuk bai khai yapri selai jadi जों anile naharmung abono je chini bubagrani bisingtui जों tipra dofa thansa nani ek number chini bubagrani bisingtui जों tipra dofa rok kobangma hoda miliui je 19-20 ta hoda miliui जों tipra dofa rok thansa nani ek number te দ্বিতীয়ত number hangkai जों bumungni slai samungno torjagoi जों chini jani ja daittono palon khai thangnani pot chini bagui asuk kotor kugya au nango tamo hangkai जों samung khlai thanani bagui nango but hai hini je ang opot maya khai party resign dinai opot maya khai ang po party utos tongya ang omhai pot maya khai ang tosi tongya kai chini bagui lasima sincha tongmung ungnai ang baithang noroni thani baithang tabuksak jora bubagra bai samung tangi phaika phia tabuk bo bubagra no ang social media kok sai tongo maneno srai ang oro tatal satokya tabuk sak jora ani bubagrani thani kono demand kari khuche bubagra nangano obohai pot mari nai bubagra nangano omhai podriya khai ang oro nungbai tonglia bubagra nangano omhai podriya hangkai nangano omhai level toniya hangkai ang tai dofani samung khailia obohai mani ani demand kari ko phia chung jora jora nugo baksa rokno ano bohairia khai ano bohairia khai ang tongya ang nokori thanai ahai nei irei nei phia unless handragya ani common sense obo phaiya tamo khai ani mansak joratui khlai phaika bubagrani bisingtui tipra dofani thansani bagai जों khorang sahari phaika tinini aboni bthai thaiei tabuk kaham borok chini sei chupnai borok phai tongo ambagi jani ja jagao jani jano setup khlai tongo ang abo bai khushi tamoke baksa borok sungodarani tam pot tong nin kuno pot kurija asuk yaphoni simi khlai phaimani saimia ani pot hingkai norokni bukhausi manna musungo ani asuk thai ang norokni bukhausi manna musungo tei ang bumungni slai samungno torjagoi tabuksak jora khlai tongo paitha jora ani mansak joratui ang khlai thangnai tamkhai ani asuk naharmung gurui je angomhai potni bagai ahai chanani bagai irai chanani bagai ani amhai naharmung kuring bagai ani wanama asuk kubok gurui election ni momento chini bubagrani bisingtui amutui chinno ani bari wangka agini simibo amutui khayo tabuk bo khayo mansa jorati khabuk khlainai amutui chinno budri bai kha norok budri ui kaplai khlaika hingkai tabuk nangmani borokno chung nangmani jagao chongoi asubri rui mankha hingkai o samung tabuk khlaijagui tongo abon bagai khapang srangnani nango amutui bthaio budri ui kaplai ingkha जों एदिसे हास्ते हापang samung tangnani bagai adong mankha tabuk teisa ani amutui bthaibo munnani ingi tongo amutui bariu ang teisa hapnani jorani phai tongo ang khushi ang hai ani puilani simino naharmung kobangma borok rok ani ang YouTube channel rok na suk video rok upload khai je YouTube channel khulo gui rang kamai khaine no abo YouTube channel khulo gui income khaine ani bagi sa hai si irei si hinjak mani bagi ang Facebook live bokom khlaika tai
ani YouTube channel logo bahai na ang video rok upload khaitalia tamukhe nai naikha saya siring tongmani bai engthalia sanani nangnani jora phaikya dojak ang thasini ayeng thangka tau main topic o phayani chini ADC hapangno tui chini tamo wansuk lai thai tong chini tabuk naidi party no torjak layo chung chini borok maximum party no torjak lai jatre pot layo fia nini ADC ni kerong raidano nung ang chung jodino karak khe khawi mankhai jesa party phano ADC o kaplai engthung kaham khlai chung ADC ni je tongmani power no implement khlai mannai fia o jaga political power mannani bagi simi khaprum lai khangkai jesa party phano phaidi ADC o kuno samungo chuglak suppose tabuk naidi chung election ADC ni election leiding kha ADC main point about chini wansuk thai belekhen tong ADC ni election corona je pandemic ni bagai doi inglia process inglia ajora rajyopal chalugui tongkha ADC hapangno chalugui tongmani jorao ADC o kuno government krikha kuno sarkar ajorao tamungkha rajyopal binimote khlai chalokha tai প্রত্যেক ভিলেজ কাউন্সিল বা ভিলেজ কমিটিও তামুক লাইকে বরক মনিটরিং কমিটি নি চংগি রিখা তাঙ্গি স্টেট গভর্নমেন্ট মনিটরিং কমিটি চং খাংকাই আ জরাও এডিসিও পুনো ভিলেজ এডিসি নি যে ভিলেজ কমিটি বা ভিলেজ কাউন্সিল তমানি আ জাগাও পুনো নাইকল ফান রিখা তাবুক কক খাংকাই আহাইসি তাবুক ইলেকশন ইয়াকো করোনা প্যান্ডেমিক নি কারণে ভিলেজ কাউন্সিল টেকাইসা কক স্রাই স্রাই খাইনা মুসুঙ্গো চিনি borok kwbangmano panchayat hinlayo please ADC ni andaro kono din panchayat hingya akok nor mutu narbi ADC ni andaro hangkai ADC bai tuidul jagai village committee ba village council se ungo awon bagai o jagao chung raidani mote thangkai oro panchayat secretary bo finally kokya oro finally kok hangkai village secretary se finally kok tangi hangkai village committee ba village council village secretary se phayo non ADC area o je jagao panchayat tongo a jagao hangkai panchayat secretary rok samung kar omo sekangni sarkar obo haike thungui phaika je state o bongni sarkar ADC o bongni sarkar প্রত্যেক ভিলেজ কমিটি ও বংনি সরকার আবো তংমানি বেতাম খাইতে ইচ্ছা মতো তাবুক ADC ni ঠিক রাইদানি মতো ফাইকে হাঙ্গাকাই চিনি ADC এরিয়া ও ব্লক হইব ফাইনানি কক সেক্রই ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটি নি বড়নি ফাইকে বা ব্লক রুরাল ডেভেলপমেন্ট ক আর দি ব্লক যে রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্লক ni je ফাইমানি ব্লক চিনি ADC এরিয়া ও ফাইনানি কক সেক্রই ফিয়া sekangni sarkar kram khaika chini bororok ni bisingtina andolon khairiwi chini ADC o block ni dawirikha SDM ni dawirikha fia o jaga wansugui naidi ADC ni নিজস্ব যদিনো চিনি ADC চালকনানি ADC ni hapang tongo ngkai a jaga o state ni block tubui da fainani kuno mane sikri ADC ni zonal tongo ADC ni sub zonal tongo aboni bisingtinyo khlai manu তিনিও জায়গা ওয়ানসুক থাই কক দङ নাইনেদি তিনি যে ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি হনি ADC ইলেকশন উংখা ADC ইলেকশন তিপ্রা মথা বাই INPT এলায়েন্স উংগৈ ADC কপ্লাই উংখা পিয়া কপ্লাই উংমানি পরেও তিপ্রা মথাও মার্চ উংনি থাকা হংগৈ তাবুক অল তিপ্রা মথা হংগৈ তিপ্রা মথা ADC sarkarno chaluk nani hingke ADC sarkarno tipra motha chaluk thaniwo tabuk ADC bahaike bini village committee no ba village council no chaluk nai chalukya obo hingke nijosho ADC ni raida tuise thangnai o jagao state government je illegal ni kaisa notification dimani abose illegal ngui tongo tini jodino ADC ni andaro je village committee tomon ba village council tomoni abono ADC chalugya hangkai tini ADC ni election ne alada babe election khlainani se nangya hai diba obo chini belai khewan suk thai tongo phia tabuk je chini ruling o tongnai BJP nairok borok sau sabka sat sabka bikas
actually boro bikas tong boro jotoni logi tong abo saile mansugya bikas tongo koekjonni o mondolni youth president ba mondolni o ahai tong puirei tong phungake bonike negotiation banijjoni bikas tongo o jatre potni yang o darobani negotiate khayei banijjoni bikas tongo but chini tipra dofani bikas bojagao ungbi tong tini o jagao sanani musung চালুই দङ তাবো বিজেপি বাই আইপিএফটি जुट सरकार বিজেপি नि जे जनजाति मोर्चारक बसावो एडिसिनो जों काहाम खलायनानि आइपिएफटी नि नाहार मुंबतामो एडिसिनो काहामते डेभलपमेन्ट खलायनानि ओंके एडिसिनो डेभलपमेन्ट खलायनानि हिंगाकाय ताबुक एडिसिनि विलेज कमिटी बा विलेज काउन्सिल तंमानि नसे ताबुक स्टेट नि ब्लॉक से जदिनो हस्तांतर खलायनानि नाय दङ ओंकाय बसे आजागा याक बक्सिनै स्टेट गभर्नमेन्ट से परिचालना खायनानि नाय दङ ओंकाय नों बाहायके निनि विलेजो बा निनि गामि आमसायो बाहायके डेभलपमेन्ट खलायनाय नों बीजेपी आइपिएफटी जुट सरकार एडिसिओ फाइपानोसे नोंबो खलायमान्या बाहायके खलायनाय स्टेट गभर्नमेन्ट से नायनाय हिंकाय एडिसिनि कोनो भेलु सिकरिखा जुनालनि कोनो भेलु सिकरिखा साब जुनालनि कोनो भेलु सिकरिखा तिनी जुनालनि हयतो चिनि पिआरटीसी हिंदी चिनि बार्थ सर्टिफिकेट हिंदी चिनि जत किछु खलायमान्नानि तंमानि आ जुनालनि बदला ताम खायका स्टेटनि एसडीएम ऑफिस नि डायरी फैका आ जगाव जत रेवेन्यू फाइमानि रेवेन्यू कालेक्ट साबखलाय स्टेट गभर्नमेंट खलायो एडीसी नि आन्दाराव हांकाय फाइनाय आबार स्टेट गभर्नमेंट हांकाय कालेक्ट खलायनाय आबा हायिंनि दंखा नन नाहायावि आनले सकांनि सिमिनो अबा हाय कगनो दङो जे जों सिविल सोसाइटी रक सिसानानि नांगौ जों साधारण जनगण होनजागनाय रक जों पाब्लिक होनजागनाय रक सिसानानि नांगौ जों पाब्लिक होनजागनाय रक सिसायाखाय जोंनो अबा हायकेनो पार्टी बाय थंगै तनिनाय नों जेसा सरकार बान फायदि ताग एडिसिओ हायो हनि नों ताम खलायमाना दं कुनु खलायमिया अबा हायखै जदिनो एडिसिनि निजस्व आजागाव काउन्सिल भवन दङ कक्साप नक दङ आजागाव सिनि वानसुक थाइ दङ सिनि रायदा दङ हिनपानो ताबुक अजागाव एडिसिनि नुखुंगो थाङैसे जदिनो स्टेट गभर्नमेन्ट याग्रि उइ ब कंट्रोल खलायनानि नायो हांकाय बाहायके एडिसि एरिया नो डेभलपमेन्ट खलायनानि वानसुका चिनि तिप्रा सारक चिनि तिप्रा दफानि कयेकजन बीजेपी लिडारक नां पोस्ट खायमानि नुखा बांला बाय एरक पोस्ट खायमानि नुगो जुनाल बरक चालक थों पंचायत जों चालक नाय आरे बाबारे आनले कक स्राय पंचायत नरक चालक दि स्टेट गभर्नमेंट जे जागाव दङ बीजेपी आइपिएफटी जुट सरकार पंचायत नरक चालक दि चिनि कुनो आपत्ति कै तांगै हांकाय पंचायत नन एडिसि यावो जत्तगुला पंचायत नगर पंचायत तंमानि तिप्रा मथा एबा तिप्रा याक बोरियाको हस्तक्षेप बखलाया ओंकाय तिनि तांगै विलेज काउन्सिल एबा बीसीओ हांकाय तिनि नन एडिसि एरिया रक तंथौजागनानि कक याग्रि फाइनानि कक आर बुइनि कक बाय चिनि दफारक हांकाय पार्टी हनि मसालायनानि कक आबो बेलायखेनो लासिमा सिंसाताय वानामा सिंसा तमु चिनि एडिसि एरियावो ब्लॉक नि कुनो सामुं सिकरै जों सामुंगो थेपेयावै तन्नानि नांगौ चिनि एडिसि नि जे सामुं हुमुं तुबुनाय सामुं सलिनाय हिंगाखाय जुनाल तै साब जुनाल तै जों आबोनो सि गोबांखे सानानि नांगौ साब जुनाल गोबांखे बारिनानि नांगौ अथच एडिसि नि जे मेन सामुं खलायजाकनाय लामा जुनाल साब जुनाल हिंगाखाय तिनि सामुंगो चुगिया खलायै बखनाय थोकनाय लायजानि केरामबुट थंलायनानि आबो हाय सिमुं सिमि सिखायतनि रिसु साब जुनाल तैताम सामुं रिजाक बिसि किसु सामुं रिजाक अतामो बुरि रकनो सेलाय मेसिन फोरोंनानै फु फुतों बागजाकनाय फु ओ किसा मिसा चारा रिजाकनाय फु आमायके सिमिस खिगलायतनि रिजागो किन्तु चिनि सय कुबै खायै जों जेसा जागोन 6 शेड्यूल एरियावो एबा एडिसि एरियावो थाङै नायदि आ जागाव फुल पावर नाकाय जुनाल तै साब जुनालनि बिसिनथि खलायसे सामुं खलायजागो चिनि सिगांनि सरकार रक बहायनो ताबुको हायराय कक सालायो बाट कुबै चासा कक हंकाय तामो नायनाय दिन सामुं खुरि हंके बाहायके नाय नों 15 बछर 20 बछर चाउई फैका ताबुक 3 बछर चाउई फैका बाट एडिसि एरिया नो डेभलपमेन्ट खलायनानै बगै तामो वानसुक जाखा एडिसि जे
आं ब सरकार गठन खायके आबोनो साना थांगिया जे एडिसि नि गभर्नमेंट न बाहायके चालुकनानि आबोसि वानसुक थाय कक दङ एडिसि गभर्नमेंट फाइमानि परेओ कक बरक टीचार सारा নিজস্ব কোনো रिक्रुटमेंट नानै बादि व्यवस्था सिखाइजाकलिया चिनि ओ नेता पेता हंगांनार काम खाइतं दादार कथाई चले दादानि कक बाय चलिउ यांते दलसा फाइजाको सबका साथ सबका विकासनि सिरग्लाइ दं लाइका विकास बाहायके एंनायनि विकास बाहायके एंनाय स्टेट गभर्नमेंट फुनुगुइ तंखा जे एडिसि नि यागो 80 कोटी रां याफारजाखा काहाम कक सम्बर्धना जानक लाइखा ओ याफातालिर लाइखा वा स्टेट गभर्नमेंट काहाम 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 एडिसि नि थानि 80 करोड़ रां याफारि दिखा वा डाबल डेभलपमेंट नाय बाट आबोनि अर्थ बबहाय नाय नायदि ननो आं खायरक्का ननो आं रां हजार काइसारिखा रां काइसानादि ननो रां हजार काइसारि मानि लगी लगिओ न आं तेवैसा सासावखा जे हि आनि लगिओ नगराय खरक बातंगो नों बनतलां आनि नगराय खरक बनतलांगै नों सारिगादि आबो सालबुसुकनि बागै साइसि मालिया एके रां हजार काइसा बाय नों नगराय खरक बारि रहजाखाय नि नारो मास काइ सालसा सावैबो नंखलिया सालनि सावैबो नंखलिया बसर कि बसर सावै दंखांगाय निनि आनन रां हजार काइसा रहमानि आबोनि अर्थ तामुंनाय निनि नुखुंनि सितेबो थांनाय ब्ले ताबुक स्टेट गभर्नमेंट एडिसि गभर्नमेंट नो सिगांनि सिमिनो अरायदा खलायै अब्बास खलायतुइ फेका बाहायके गांखाय एडिसि गभर्नमेंट नो थानिओ रां याफारो नि 80 कोटी रिखा एडिसि नो ताकलाय अर्थ बसर एत कोटी टाका देওয়া হয়েছে एडिसि सरकारके एडिसिर उन्नयनमूलक काज करार जन्ने नि ननो सामाले साका बाट आबोनि लगी लगी तामुक लाइका स्टेट गभर्नमेंट जतजन गभर्नमेंट एमप्लयी रिक्रुटमेंट नाखा जत डेपुटेशन एडिसिओ दाउरी रिबाइखा आको कुबुया वान सुबुई नायदि नर स्टेट गभर्नमेंट गांकाय गभर्नमेंट जब ना हावो स्टेट नि होते रिक्रुटमेंट ना हावो बाट एडिसिओ गांकाय जत डेपुटेशन दाउरी रिबाइखा कक बरक टीचार साराताय कुनो रिक्रुटमेंट से नाजागलिया एडिसि नि নিজস্ব भाबे गांकाय ननो आं एडिसिओ फानले रि रहका फिया आनि स्टेट गभर्नमेंट नि एमप्लय रकनो निनि आरो रि रहका गांकाय आं ननो रहौ जे स्टेट गभर्नमेंट नि एमप्लय फाइनाय रक न डेपुटेशन तुबजाकनाय रकनि बेतन रिमां से पाइथांगो तै 10% तंगरुक 20% तंगरुक बुसुक साइमाना तंग जत एडिसि एरियाव जत एमप्लय तंगमानि जत से साना थांगाय जत एडिसि एरियाव जे तंगनाय जत स्टेट गभर्नमेंट रिक्रुटमेंट नामानि गैचिनि तिप्रा दफानि हामक्रायनायनि रक सिगांनि सिमि विकास खायनाय रक स्वर्ण जुग नायनाय रकबो नाय थांका ताबुक हीरा जुग नायनाय रकबो नाय फैका बाट रिक्रुटमेंट নিজস্ব एडिसि सरकारनि बागै तामो वानसुका स्टेट गभर्नमेंट नि जत एमप्लय तंगमान तलाङै थानि निनि स्टेट गभर्नमेंट रिउइ तन्दि एडिसि नो নিজস্ব रिक्रुटमेंट खायनानि व्यवस्था खायरिदि आबो हंगांगैसे नों सठिक भाबे स्राय के एडिसि नो नों निजिनि याकुं बाय बासानानि फान्डि मानि क्लायु आबो हायिंकैसे नों एडिसि नो सय हामजाक मानि क्लायु तिनि जत्त जागावसे आबो हायनायनिदि यां हंगांकै विलेज काउन्सिल एडिसि नि बिसि किन्तु आबनो परिचालन खायनाय हिंकै साबो स्टेट नि पंचायत सेक्रेटारि वानसुक थाय कक तदे तंकरै आ सिस्टेम साबो चालु चेन्ज खालायनानै नांगौ आबोनि बागै जों एवार होननानै नांगौ जों एवारनेस खालायनानै नांगौ अ जागा पद सेकलायै ओ आनो पद आहेरियाखै आं ताइ खालायलिया आनो पद रियाखै आं हाय तस तंलिया आनो चेयरमैन रियाखै आनो मेम्बर रियाखै आं तस तंलायलिया हनै हिंगांकै मुंसा खालायमेया नों चेयरमैन यालाय मेम्बर यालाय जेसेबा नङै तंदे मुंसा खालायमेया आबोनि बागै जों एवारनेस खालायनानै नांगौ ग्रेटर तिप्रालेण्ड नि बागै बुबाग्रानि जे नाहारमुं अ ग्रेटर तिप्रालेण्ड नि बागै से जों कताल रायदा खयै रायदानो फां कैचिनि एडिसि नि यागो फुल क्षमता तुबुइमाया हंगांकै मुंसा लाभ करै आबोनि बागै चिनि बुबाग्रानि नाहारमुं ग्रेटर तिप्रालेण्ड आ ग्रेटर तिप्रालेण्ड साबोनि बिसिंतै फायनाय निनि आनि चिनि जत्तनि थामसानि बिसिंतै ताबुक साक जरा आं जे पद सानै पदमा एखे कयने रकनि थानि बुकिसा कक कसमना मुसुंगो आं परितोष देबबर्मा जेफुरु
राजकुमारी बासाखा आफरुन सिमी कुनो पदनायावै सामं खालायफायो जेफ्रु एनजिअ ओंगै दङ एनजिअ ओंगै दंमानि जराव तिप्रा मथा एनजिअ हुनि चालुगै दंमानि जराव पार्टी इंयाफ्रु आफरु पलिटिशियन रक फायाफ्रुबो जों चालुगै फायका दिनै जे मानतै हादुलुइ बदुलुइ चावै सारात्रि पैरालाइसिस बाबानो आफानो नगो खिकलायै सारा त्रिपुरा गुरिवै फायै इलेक्शन नि दिन पूरा प्रचार पाइबै इलेक्शन नि दिन 10 मिनिट लांमा पर्यन्त चखा अबहायके खलाइ फेके आंसि महाराजनि थानि पद छानरक याखौ लासिउ आंले अनि महाराजनि चिनी महाराजनि जे सेक्रिफाइस नुगुइ आं बिनि थानि जे पद छाननानि बिनि थानि जे अमहायरि दिहिन छाननानि आंले लासिउ आं लासिउ बाहायके हिंके जे महाराज बिनि रां पैसा खरच खलायै CEM चारिखा EM चारिखा MDC खलाइका जतनो लिडार्स नामका जतनो न कुनो ना कुनो नि चेयरमैन प्रेसिडेंट सामुइ तुबाइखा फिया बता मुनारखा बो जतनो गप्लाइ खलाइबै बो खरकसा MDC हिसाबै से तंग्रुखा हांगाय बाहायके बिनि थानिवो आं डिमान्ड खलाइराखनाय तिनि तंगुआ बाहाय गोबां मानो बाक्सा तंगु हयतो जोंनो सिनिया कताल फाइ जोंनो सिनियर रखा नङिमान आं नरकनि बागै हामिया सामानि कक वान सुटलाइथाय नि आं बायथां आनि पद तंथुं पद आनि मानसा जरते आं सामं तां थांनाय तामखाय आनि आमतै बारिनि आमतैबो थायो नरक आमतै मारियो बुद्रुइ कप्लाइ खलाइका आं बेलाय खुसि ताबुगानि आमुति तेसे मुन्नानि नाय दंगो आमुति बारियो हाप्पिनाय आनि सामुं खलायनाय दफानि बागै मानसा जरातै नांमानि जराव नांमानतै खलायै नरकनि बागै चिनि जप्तनि बागै सामुंबो खलाय थांनाय आबन बागै आनि सानमुं आसुक कतर गरै आनि सानमुं नरक नि थानिवो नरक सिसादि आबो सिमिसि आनि सानमुं आर नरक आनो पद्रिनानि मुसुंखाय नंनि बखाव आनो पद्रिदि नरक आनो आसुक थायो नाइनि मुसुंगुंखाय नंनि बखाव आनो आसुक थायरिदि आबो सिमिसि नंनि थानिवो आनि सानमुं आर जेफ्रु जे नांगो बुबाग्रानो आनि पुरा ट्रास्ट दंगो आसपन तां केबुनि उंक्लोगो नांनानि केबुनि कल रेकर्ड खायनानि केबुनि बागै कमप्लेन खायनानि आबो आनि थानि गरै मानसाक जरातै जों सबायनाया जों हंखाय थुमनाय रक होननानै नांनाय हाय दिबा जों सुप्रुनाय यावै जों थुमनाय चापनाय मानाय जत्तनि थानिवा आबनो कक कसारो फायदि जों पाल ओंखाय साल जों दिनै आं बेलाय तंथगु चिनि बुबाग्रानि बिसिंथि खलायै जे चिनि CEM चिनि EM चंगै आसुग्रिखा चिनि ताखुकसु हेल बेलाय सिक्ला बेलाय टेलेन्टेड पाइथाक बिनि प्रोग्राम इलेक्शन आगे आं बर मैदानो खलाय फैयो तो दिनिबो मुइतो उंगु आदिनो आनि आफा साइरो हमने निन प्रसार दा पाइना निनखा नै आनि आदिनो मुक्ति कलाइखा बिनि आ प्रोग्रामो आनि मुक्ति कलाइखा ते कैसा जाम थुंगो बहायनो आफुर बहायनो आनि आफा तदे तंनो तंगिया हिन्नै वान सुगै बिसनाव कलाइजाक न तैसे आं प्रसार खाइ फैयो हाइपनो आनि कुनु डिमान्ड करै चिनी मकलनि मुक्तै चिनी कलमतैनि थानसानि बथाय कलाइखा चिनी साक्सेस संखा चिनी ताकुक राजेश संरक दंग चिनी आता अनिमेश संरक चिनी आता चिनी बरमगना अक्रा चित्तरंजन देवरमा हिंदी चिनी जत्तो CM EM आं जत्तो बुंखुया पानो जत्तो न खापां याफारो ताई बरफनि बिसिंतै काहामके नायकल जाकथों ताई ADC नि जे रायदा दंमानि चिनी तिप्रा दफानि थानियो स्राय फाइनानि नांथों आबोनि बागैसे जों जत्तनो मासिसा गानि बिसिंतै जों गोबांमा हदानो मिलिवै चिगन हदा मिलिवै जों तिप्रा दफा थानचांनानि बिसिंतै जों ग्रेटार तिप्रा लेन न तुबुनानि तुबुवै चिनी जे रायदा आबनो जों सामैना हानानि चिनी ADCO निजस्व इलेक्शन उंगो बाट टांगि स्टेट गवर्नमेंट ताको जगाव नोटिफिकेशन दुवै इलिगेल फु आहायफु इरायफु होनो दंनानिबा आबो रायदाव थांखे बरक बसियो तामखे एकमात्र डिस्टार्ब खलाय तन्नानि अमसुक सिमिसि चिनी स्टेट गवर्नमेंट तंगो बले